Sveti Vasilije Ostroški se rodio u Popovom selu u Hercegovini, u nepismenoj ali verujućoj porodici, čiji je dom oduvek bio ispunjen slogom, neizmernim poštovanjem i ljubavlju. Od malih nogu je sa svojim roditeljima odlazio u crkvu i osjećao istinsku ljubav prema Bogu. Zato je rano odlučio da se zamonaši i to je učinio u manastiru Uspenje Bogorodice u Trebinju. Kao monah, Sveti Vasilije Ostroški vodio je veoma strog način života, zbog čega se za njega vrlo brzo pročulo, te je izabran za zahumskog i iskenderijskog episkopa. Kao arhijerej Sveti Vasilije Ostroški boravio je u manastiru Tvrdoš. Međutim, po razaranju manastira od strane Turaka, Vasilije se seli u manastir Ostrog. Bio je ličnost izuzetnih vrlina, zaštitnik naroda, iscelitelj i čudotvorac. Njegove mošti nalaze se u manastiru Ostrog, a u njegovu isceliteljsku moć veruju ne samo pravoslavci, već i ostali vernici. On je živeo i radio u vrlo nemirnom periodu, u vreme sukoba među državama čije su se snage, oružje i diplomatije ukrštali između srpskog naroda i povlačili ga u teško vrzino kolo borbe i stradanja. Gotovo za sve vreme mitropolitstva Svetog Vasilija trajao je Kandidski rat. Bilo je to vreme hajduka i uskoka, neprestane nesigurnosti i narodnih migracija. Svetiteljski život i neumorni rad Svetog Vasilija stvorili su mu ogroman ugled među savremenicima. Narod Crne Gore i Hercegovine poštovao ga je kao Božjeg čoveka, poslatog radi spasenja svog roda. Čuda kojima je Bog proslavio mošti Svetog Vasilija još više su pojačala ovu veru u narodu. Sveti Vasilije Ostroški umro je u 16. veku u Ostrogu, gde se i danas čuvaju njegov grob i njegove čudotvorne mošti isceljiteljske moći, nad kojima dolaze da se leče iskreni vernici iz svih delova sveta. Monasi su kroz vekove se bavili proizvodnjom vina za sopstvene potrebe, a i crkve su imale svoje vinograde. Mi se sada nalazimo ispod samog manastira Ostrog i 2008. godine ovde su podignuti vinogradi. Vlado, kako ste vi došli na tu ideju da podignete ovde vinograde i otkud ideja za tako nečim? Prvo da vam poželim dobrodošlicu. Hvala vam što ste došli ispred ove najvećih pravoslavnih svetinje manastira Ostrog u našem vinogradu, u našoj vinariji. Obilazeći manastir, uvijek sam nalazio na dobra vina, Tvrdoš, Dečani, tako da. Nikad nije jasno bilo zašto neposjećni pravoslavni manastir nema svoju vinariju. Rukovodim to idejom za školsko naše mitropolite, gospodina Filohije, i u razgovoru s njim on mi je dao blagoslov da ja to napravim ovdje upravo ispod ove svetinje. Kupio sam zemlju i napravio vinariju i uz blagoslov mitropolitov koji je sve ovo svrštao krenuo u proizvodnju podostroškog vranca. Odatle i naziv, pošto se nalazi ispod samog Ostroga, to je podostroški vranac. Za sada se bavite proizvodnjom samo te sorte vina, koja je u suštini autoktona sorta Crne Gore. Pa po čemu se razlikuje vaš vranac od nekih ostalih vinarija? Mislim, samo to što se nalazi ispod Ostroga i to mu je neka specifičnost i nešto po čemu je drugačije. Pa, dobro ste rekli, ovdje u ovom kršu gdje sunce čitav dan ga grije, zajedno sa ovim kršem, zajedno sa ovom zemljom, on daje jednu izuzetnu posebnost i izuzetan kvalitet, kako ne možete naći nigdje drugdje. Moram reći da smo vrlo brzo, mi smo već posadili i Cabernet Sauvignon i za godinu dvije ćemo imati i tu sortu, imat ćemo ponudi i to vino. Koliko imate hektara? Ovdje je 4 hektara, oko 20.000 čablota. To je lepo. Ljudi iz cijelog sveta dolaze na ovo mesto da vide manastir Ostrog, s obzirom da je on sam po sebi veoma velika atrakcija. A također u nekom narednom periodu može i da dođe do toga da se razvije vinski turizam. Upravo nam je to ideja bilo da napravimo ovdje jedan podrum za održavanje vina, znači koji će biti ovako izuzetan, i da napravimo jednu vinsku kuću zajedno sa apartmanima i naravno to nam je ideja da povežemo i vinski turizam i vjerski turizam, da to bude, i već imamo veliko interesovanje iz Rusije, iz Srbije i ostalih koji posjećuju
manastir, imamo već veliko interesovanje i nadam se iduće godine ćemo razvijati tu ideju. Ukoliko želite da budete u crnogorskoj vinskoj avanturi, uputite se kroz plodnu Bjelopavličku ravnicu, gde se na 40. kilometru od Podgorice nalazi veliko pravoslavno svetilište, manastir Ostrog. Iznad Donjeg manastira, na 400 metara nadmorske visine, izgrađeno je nedavno još jedno svetilište, i to vinsko, kapaciteta 60.000 litara. Poslednje 4 godine u jednom od najlepših crnogorskih vinograda, podupretim kilometrima kamenih podzida, sastavaju nova crnogorska vina. Bez primene navodnjavanja i sintetičkih komponenata u vinogradu i sa minimalnim intervencijama na vinu iz netaknute ostroške zemlje, iznedreno je još jedno vrhunsko vino, Vranac. U pitanju je vinarija Podostroški Vranac. Vranac je vrhunsko suvo crno vino, tamno crvene rubin boje sa nijansama ljubičastog, prijatnog sortnog voćnog mirisa, puno, temperamentno i prijatno. U njemu se prepliću arome kupine, šipka, šljive i smokve. Sadrži od 12 do 14% alkohola. Predstavlja vodeću autohtonu sortu sa ovog područja i ponos Crne Gore. Proizvedeno je od najsunčanijih biranih grozdova. U sebi nosi sva obeležja vremena i specifičnost terena. Ono ima ne samo prehrambenu, nego i farmakološku vrednost. Ukoliko je u umerenim količinama sastavni deo obroka. Preporučuje se uz sva jela crvenog mesa, začinjena i masnija, uz svu divljač, crnogorski pršut, kao i uz sve vrste sireva jačeg mirisa. Preko 2400 sunčanih sati vinu daje posebnu čar. Purpurnija boja uz mediteransku punoću, blagu taničnost i osvežavajuću kiselost priuštit će vam sjajan ugođaj. Također spomenemo da su ovo organski vinogradi. Šta zapravo znači organski? Ovdje zabranjeni su pesticidi. 2 do 3 puta godišnje radimo tretman vinograda, ali isključivo organskim, bez ikakvih pesticida, bez ikakvih, znači čisto organska varijanta zastupljena i to će biti uvijek ovdje. Lepo skromna vinarija. Za sada vaša vina mogu da se nađu i u Crnoj Gori i u Beogradu, u Srbiji, a eto u nekom narednom periodu, narednih nekoliko godina, planirate da se bavite i izvozom. Tako je. Nama je u Crnoj Gori naravno, ima se i manastira, ima se po Crnoj Gori, ima se i u Srbiji, ali ove godine baš smo ovako napravili neke ugovore sa poznatim distributerima vina po Srbiji i bit će zastupljeni u svim restoranima i svim prodavnicama. Ja lično mislim da slava teško može prođe bez ostroškog vina. Ide uz jaku hranu, uz dobar pečenje, uz dobar pršut. Čuda Svetog Vasilija Ostroškog su nadaleko poznata. Vi ste ovde svaki dan, pa da kažete i da li su ta čuda stvarno postoji, da li su moguće. To je što je poznato, preko 300 godina postoji ovaj manastir i nikad se ništa loše nikome nije desilo koji je posjetio ovaj manastir. I što je vrlo važno, sve religije ovoga svijeta dolaze u ovaj manastir. I muslimani, i hrišćani, i katolici, i pravoslavci, sve religije ovoga svijeta dolaze da posjeti ovaj manastir. Nikad se nikom ništa nije loše desilo, naprotiv. Ko je tražio izbavljenje, dobio ga. I lično sam svjedok mnogih priča, ali da ostavimo to za neku drugu emisiju. Inače, sve ovo što sam napravio sam uz blagoslov crkve, mitropolita lično. On je lično ovo sve što je i vino i dao blagoslov za sve ovo. Manastir je čak, evo tu je blizu mene nađena voda i dobio sam blagoslov od njih da koristim tu vodu, tako da je to jedna zajednička priča. Znači, ne moje lično, nego zajednička priča zajedno sa manastirom Ostrog i sa pravoslavnom crkvom Crne Gore. Živjeli. Manastir Ostrog je smešten u planinskom masivu Ostroških greda, na području između Danilovgrada i Nikšića. Područje kome manastir pripada je brdsko pleme Bjelopavlići. Iako su prve osnove ovog manastira dali isposnici koji su u ostroškim stenama našli pogodno mesto za svoj usamljenički i podveznički život, njegovim prvim osnivačem s pravom se smatra Sveti Vasilij Ostroški.
Kada je početkom druge polovine 17. veka dobio na upravo istočno-hercegovačku, Sveti Vasilije se nastanio u današnjem Nikšiću. Međutim, njemu je bila potrebna pustinja i samoća. Pomišljao je da ode u Svetu Goru, koja ga je najviše privlačila, ali kada su za to doznali meštani, molili su ga da ostane. Svetitelj je popustio narodnoj ljubavi, ali je počeo da traži pogodno mesto u kome bi mogao da provodi svoj isposnički život. Boraveći u Popima, on je slušao o ranijim isposnicima ovog kraja, a naročito o ostroškom pustinjaku Isaiji, koji je već tada bio poštovan kao svetitelj. Isaija je bio rodom baš iz Popa kraj Nikšića, a molio se u pećinju koje se danas nalazi Gornja crkva u manastiru Ostrog. Sveti Vasilije je pronašao ovu pećinu i u njoj provodio vreme u postu i molitvi. Međutim, on je osjećao potrebu da služi, da bude koristan ne samo sebi, već i drugima, svom narodu. Zato je i nastojao da njegova pećina preraste u manastir. Manastirski kompleks čine dva manastira sazidana u različitim istorijskim epohama, i to Gornji i Donji. Gornji manastir sastoji se iz dva hrama. Stariji hram posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice. Po svemu sudeći, on je podignut još pre dolaska Svetog Vasilija. Centralni hram posvećen je Vozviždenju Časnog krsta. Gornji manastir podigao je 1665. godine episkop Vasilije Jovanović Sveti Vasilije Ostroški. Donji manastir podigao je Josif Pavićević 1822. godine po blagoslovu mitropolita Cetinskog Petra I. Petrovića Njegoša. Manastir je posvećen Svetoj Trojici. U više navrata manastir Ostrog se našao na udaru Turaka. Gornji i Donji manastir su paljeni više puta, ali su ostroški monasi uspeli da sačuvaju mošti Svetog Vasilija Ostroškog do dana današnjeg. Tako je u Gornjem manastiru došlo do požara u toku 1923. godine, u kome je stradalo gotovo celokupno manastirsko zdanje. Mošti Svetog Vasilija i crkva Vavedenja Presvete Bogorodice ostali su sačuvani. Nakon toga, u periodu od 1923. do 1926. godine, manastir je temeljno obnovljen. Upravo u tom razdoblju obnove dobio je sadašnji prepoznatljiv izgled. U Gornjem manastiru danas počivaju mošti Svetog Vasilija. Njega savremenici doživljavaju kao zemaljskog anđela i nebeskog čoveka. Danas ljudi iz celog sveta dolaze da vide manastir. Od podnožja do samog vrha manastira ima 8 kilometara. Interesantno je da je put izuzetno strm i da se nikada nije desila ni jedna nezgoda ni nesreća. Ljudi se penju do manastira kolima, neki idu pešice, bosi, a neki na kolenima. I svi i dan danas prepričavaju čuda Svetog Vasilija Ostroškog.